CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Wanal Wat Pui kania chanchin thar langsar zo dengai thang Fisheries Department Minister Pukel Rindian zon SCDP pilot project noya dum luya chak ai demonstration farm kalpui chu atlo Kolasi Borsa Pujon LT Sang chuan Indrini Khan CIJW atloa Commandant Major General Rajiv Thapar le Army officers poimo tenen solid waste management chungchang an soi ho tun khatir lama an in atanga chuak muzui tak lo Regon Chhetri kumsom pani son of Govind Chhetri Kolasip tui thaveng chu Indrini Khan tam tak gau hatia munia Kolasip a shwai ho ngal ani ni som pariat thlathum sang ni som ni pathum tlaya Kolasip le Aizo Sumo Service Excise and Narcotics Aizo ten Bongko na heroin number 4 Hong Sum Thum Panga an man chui zel na Indrini San Khan Kolasip Venglai branch YMA le Venglai East YMA Excise and Narcotic Kolasip le Aizo Changdun ten number 4 heroin number 4 Hong Kwa Kolasip an man Chanchin Kim Sangzo kin ngai thang Fisheries Department Minister Pukel Rindian chuan SCDP pilot project noya dum lui chak ai demonstration farm kalpui chu atlo heuna hian Fisheries Department Secretary Pulaldong Liana Director F Vanal Lom male Fisheries Department thok tu te antelani Minister Pukel Rindian chuan Luisa Zinga mizote ngai hlutle ngai nat tak chak ai chu thiang hlim le niang thar jok thar chuan I theina SCDP pilot project noya chakai demonstration farm chu kalpui ani thu soin he enchin hi a hlotlin chuan luidung nung cha te hum hal nana man rangkai takani don ba ga chakai farm siam chu eizon na thla ka man thei tur thu a soibokani voina dum luya chakai demonstration farm tlona hian chakai dalu zinga no pai mek monia minister chuan hek chakai no te de hi hlotlin tlake enkol chho an ni chuan chakai demonstration farm noya malak na chu hlotlin thokhata angai thei thu soibokani chakai farm en chin na kalpui na chuan hlotlin na sajok a muzel theinan avil to department le amun enkol tu de chuan ti takzet na nen thei top chua thokzel turin minister chuan cha he en chin na hi a hlotlin chuan ele bar in todel na konga mel lungpai mo takani tur thu a soi Kolasip Borsa Pujon LT Sang chuan Nimin Khan CIJW tloa Commandant Major General Rajiv Thapar le Army officers poimo tinen solid waste management chungchanga an soi ho CIJW hian an mani complex a hian bolhlo song bolna solid waste management mumal takin an kalpuya hemi atana man atangkai designated vehicle kill waste machine organic waste converter tenein organic waste hi leicha an manga pangpar le thingkung an phun tetan leicha an manghal zel ti an soi CIJW chuan medical waste an nei te chu a halral na an hal china medical officer in an peidan tu le halral dan tu ruam man mumal tak an siam ani bollo than khate vaireng te dumping site ta pai chin bok ani heti rual hian bollo an nei tam changin a pai turin sil chara atangin PVT farm an hire china CIJW chunga dedicated garbage collection point mumal tak an siam ni in hemi atan hian dedicated staff an neya officer in enkol noya kalpuyani National Green Tribunal chuan army omna hmuna DCDM te an ruam mandan soipui turati angin borsa point CIJW hitlo ani a pungen thian lala SDO civil wiring te chuan troi omani tun thlatir atanga an in atanga chuak muzui tak lo Regon Chhetri kumsom pani son of Govind Chhetri Kolasip tui thaveng chu Indrini Khan dam takin gau hatia muani a Kolasip a shoi ho ngal ani heti la hian a chung de chuan rukbo ni an soi lain ama mutu ten rukbo ang lawa an share lo thun soi Guwahati rail station azuk mutu advocate Avinash Gurung son of Arjun Gurung tui thaveng chuan phone manga kan palai ashildanin high court thil poimo ti in Guwahati a omlai takani a Indrini chanudar thumle minute som thum panga khan 1 dor pakhata no pang hi a mu thu Kolasip lama uten an ron shil chu chian turin an kala platform pathumna no pang hi an anva mu ti asoi
an mu tir hian naupang hian a hmu ve lova ama in platform vela alo kalkwal mai maya anuwa vai pakhat ne anin bia a thil leitora naupang a kalson zok hlanin vaipa hi vatnain abiak chu naupang bo ni thule ama chu shwai bo tum ani le ni lo an zota ani chuan ina tanga tlan bo ni thu nepala ina tanga tlan bo ni thu le nepala kal atum thu te a shil ni in lo shil ve thung ani naupang beka hian korle amumo than khada omboka naupang ron le hi Avinash chuan alo man ngala hetia an lo man hian naupang chuan hlo thona anei ni in a soi anni hian ven thon thila ti in police te hne kalphot an soipo chuan naupang hian adu lo na sa hle ni in an soya heiwang hian ruk bo ni arin lo thu a soi abul hnaya papakhat lo om hne na engkim an shil ni in a soya naupang ven pui tura a shil ba ka naupang po chu tlan chhuah tum to lo turin a shila atlan chhuak loi ani chuan an bula om papakhat chuan police ani thu le ama in aman meidon ti thu in a shilani hemin hu hian police station a an kala heta chang hian video call in a pa te biak ni in a pa te po in an ron shwai zui ani Avinash chuan naupang hian a chanchin hi chi sang pani pathum a shil ni in a soi tarlan to angin march ni riat jingkara regona hi exercise la turin an ina changina chhuaka heta chang hian a omna shiat zui lo ani abo thu shiat ani vele an mani gor khali pol sang tele helai veng wai meta chuan an zong ngala march ni som pathum le ni som pali khan sub headquarters YMA hwai hwatin town branch ten an zong to bokani ni som pariat thlathum sang ni som ni pathum tlaya scholarship le aizol sumo service a excise and narcotics aizol ten bongkona heroin number 4 hong som thum panga an man chui zel na in rinzan khan scholarship venglai branch YMA le venglai is YMA excise and narcotics scholarship le aizol changdun ten number 4 hong kwa scholarship an man heroin hong somli pali hi Rebecca dalrin moi kum som ni pariat venglai scholarship a cheng chuan Jiawa changa cha thla a in soin a chan nu lal hmangai zwali daughter of Bartlier late venglai bazar thuchin ne na ashal chhong le a ani hian aizol a hong som thum panga scholarship chu aizol sumo a thona bongkona excise in an man sakani hong kwa ashal bang chu aizol excise and narcotics tele venglai YMA le venglai is branch YMA ten an chui zuina hlutei in ti dia konsalem veng ne na lal hmangai zwali hian hong kwa azor chon tira lute hian lo shal zo man to ni soin ashal na te hilal than pui kum som thum pakhat daughter of lal thang moya dia kon Jubilee Road hong khat gram kwa Benjamin dal ngai oma kum som ni pani son of zonun sang a late hian an kom thlanga alo pai mana mule ani a Benjamin a hi man tel ani mal som kima angua kum som ni pali son of lalrin moya dia kon Jubilee Road hong khat le baga kep somriat pariat gram som pani zoman pui kum som ni pathum angua nu pui daughter of sangkhuma dia kon Jubilee Road simal som dong zela son of lal ngak lian a late dia kon forest lang hong khat gram som pathum afapata tura alak sak zuar ngai lawani a lal hnem zawi kum som thum pali daughter of walal ngaya soil quarter veng thar hong thum gram som thum pariat mali veng thar dia kon fil pia ani hian lalun thari hne na hong thum alo shal mania thudon ani lalun thari kum somli pani daughter of ralian ton late dia kon silcha road hong thum gram som thum pasari Rebecca lalrin moi le lal hmangai zwali te hi aizola thubwai siam sak ani a midang zong hi scholarship excise ten thubwai an siam sak ani Special Judge Prevention of Corruption chuan Sir Chief Excise Officer ai ruk na thubwai a thiam lo achantir mi pahnih ta shem na vo in khana puanga rongu ra chu kum nga thleng lungin tang tur le noi za somriat choi turin a shema swangu ra kumli chung lungin tang tur le noi thum choi turin a shem bok purongura son of Darkwaya late luangmal aizol in kum sang ni som pakhat le sang ni som pasari inkara superintendent excise and narcotics Sership district na tho lain amale anwaya thok te hlo tur aya tam bila siamin cheng veibel chekhat noi somsari pathum singli sangriat zathum somruk panga zet alo ei ruk na ale
chu dan bo chiat na thorwal pui thamna cheng sing li sang khat lo dong tu puswak ngo ra sanof sang liana PNE veng ser chief chuti laya ser chief treasury officer assistant account officer de court in ni som pasari thathum sang ni somni pathuma thiam lo chantir to te shem na chu Special Judge Prevention of Corruption Act 1988 chuan voin khan puanga purongura son of dar khwai late luangwal aizol chu kumnga thlenglung in tang tur le chengnoi somruk choi turin ati a poisa choi tir hi ape theilo ani chuan kumsom thum lung in tang turin ati ani Mizoram kumin January thleng khan HIV/AIDS vei mu chwa mi sing ni sang sari zaria somsari paruk anom to a thi pui mi sangli panga om to in HIV/AIDS vei mu chwa tamber te chu thalai kumsom ni panga jang somthum pali inkar ani Mizoram State AIDS Control Society chinsia danin Mizoram HIV vei mu chwa to mi sing ni sang sari zaria somsari paruk zinga sing ni sang ni zali somkwa pariat te chu ART center a anin register to a kumkal mek sang ni somni patni atanga somni pathum April atanga January thlenga HIV vei mu chwa chu mi sang khat zasari somriat pathum ni in chu thisen endik zongjong atangin za apali point pahni atling tunhai kum som sang ni som pathum atanga som pali atanga sang ni som ni pahni atanga som ni pathum chunga HIV vei mu chwa tamber chu kum sang ni som pare atanga som pakwa ni in mi sang ni zasari somruk panga mu chuan oma chu thisen endik zongjong atangin za panga point pasari ani kumkal mek chungin nu naw pa HIV vei mu chwa mi za somthum pathuman om to a kumkal ta sang ni somni pakhat atanga ni hnia nu naw pai HIV vei mu chwa mi za somsari pasari an om HIV/AIDS kaina tamber chumi pat mei chhian ani in kumkal mek chunga HIV vei mu chwa mi sang khat zasari somriat pathum zinga sang khat za somli pathum za somli paruk point pakhat chumi pat mei chhian na atanga kai ani inchina shiaw in man chom atanga kai mi zanga somriat paruk an ombok kumkal mek HIV vei mu chwa zing atamber hi mi zasari somni te hi kumsom ni panga changa somthum pali inkar ani a kumsom thum panga changa somli pako inkar mi zanga somruk pali ombokin kumsom panga changa somni pali inkar mi zathum som pariat kumsom nga chunglam mi za somthum pasari le kumsom pali hnuailam mi somni pali mu chwa anni khati zung ka dun chuma chan chin thar kan ti chwa thai ni e